nga murahu thomela fhasi no khalaṅwaha ya bola thimu ya Kaizer Chiefs yone ita mvelaphanḓa khulwane vhegeni dzi si gathi dzo fhelaho. Amakhosi vho fhedzisela u kundiwa mutamboni wa ligi nga thimu ya Cape Town City nga ḽa 23 ḽa ṅwedzi wa Ṱhangule. Tshipikwa tshihulwane ndi u ṱoḓa u fhenya mitambo yavho yoṱhe yo salaho phanḓa musi thimu dzi tshi awela mafheloni a uno ṅwedzi u itela mitambo ya tshiphuga tsha ḽifhasi ine ya khou ḓa. Nga nnḓa mutambo wa mafheloni a ino vhege na thimu ya Chippa United, Amakhosi vha ḓo dovha vha tamba miṅwe mitambo mivhili ya ligi na thimu ya TS Galaxy khathihi na vhahura vhavho vhane vha vha Orlando Pirates nga vhuya uno ṅwedzi. We're playing to win every game, and it's very, very key for us to have, consistency. We obviously started very slow, and we gradually, picking up and getting better. Amakhosi vha vho kora na zwikoro naho vha tshi kha ḓi vha na khaedu ya u koriwa zwikoro. U swikela zwino Chiefs yo no koriwa zwikoro zwa 11 mitamboni ya 10 ya ligi khathihi na u koriwa zwiṅwe zwikoro zwivhili mitamboni yavho ya tshiphuga tsha MTN 8. We've been conceding goals that you could see that the opposition team didn't work for. We just give the goals away, and yes, football, it's a game of mistakes, but it's something that we work on, and we will try to rectify that. Amakhosi kha vha livhuwe mutambaphanḓa wa muswa wa Burundi Caleb ane zwa zwino o no kora zwikoro zwa rathi kha ligi. Caleb is a good striker. We do train. I do understand him in training. We do communicate. He tells me what he sees and I understand what he wants, and I enjoy working with him. Amakhosi vha kha vhuimo vhuna kha logo hune vha vha murahu ha Mamelodi Sundowns nga point 2 ine ya vha nṱha kha logo naho Sundowns ina mutambo muthihi tshanḓani.